chắc thấy mệt à. এটা একটা বাচ্চা মেয়ে ও দেখলাম এসে যে ওই একটা গাছের মধ্যে she was hanging. It's a small girl aged around 11 years old. She is a new admission taker in Don Bosco school. She used to study in the hostel. So now investigation will be done. Investigation এর পরে আপনাদেরকে জানাবো. Apur ka kuno ya kasang nang ko miya bu pilok thang ta gap ko si kwa ti ni sa haro ang bono kuno hi bu hin ya ki su bu ya ang bono tam hina tang sa bokla sapore class 6 boyas sangka 12 bosor goro kebo abo hairo buide khlaika ba phasiri botharka tamrok sanai na abo haila khaya kuno na pha khaya mi song bai kok khaya kon si ko tong tong ko na ti rok kre gemne bo sasing rok te abo bo sa chung na ti ki thang kana man chu ko ro ko thang kana noko kol khepur ke kun lomo sawo tong na wa du no ko angkai nor kun phepur ke bin buwa rok saja ke tong mani ba gi khen ko phai saja ya agi roko abo haike nog agi rogo saja ko do saja phan onek ba lo kha ba agi nog rogo thinani abo haike rogo thatang sasa ko na ti ro ko thang ya wasa pano bati rok ne buku pes pe pala ya bini dini ka bahai ka bo buat ke pe pala thang kuno song mani ya bo ko tuk saga tong nai bo si siwo ang sai mali ya do bung sagari bokni bung sagari kija ani bung skura ni de borma bo kami kisa sagari ram kisno para elakaran kai ko namun joy nini cerai do khoro busuk cerai ani selam no buri okora ta man se sela ko stongo apo kai kelas 2 pori tong banglawa bangno namun joy